Subscribe खालायदि Tiprasa A to Z YT channel no. Anu video ni topic ngkha SSC ni je Constable GD ni job notification phaimani. Abono bahai ki apply khene ang mobile by step tabuk phonok nai nai tongni norok bahai ki apply khene apply khainani bagui ani video ni description link o habi apply khaidi video ni description o link rijak link o habdi link o habmani pore naidi umhai ki interface ongnai abon pore phaikana di interface mon pore home page e sokka SSC ni ajaga naidi registration number o username aro registration number di password di aro captcha fill khaidi jara agi apply khaijak borok agi ni registration te password number to muite tongnai onke oro already agi ni je password te registration number ready abon pore captcha fill khaidi abon pore login ready fresh candidate rong ni bagui khe new user ba register now click khaine register khaina na nangnai abon pore apply khaimannai fresh candidate rong ni bagui video nangkhe comment khaidi ang snamui rene video kaham kaino tabung naidi welcome Akash Debarman mung phaika naidi oboni pore naidi o jaga tongo naidi ro last date bufrun theka start ongkha over date rok rijak tongo ro tola tongo apply o click khaine apply khedi apply now click khaimani pore naidi mahiki interface ongkha mahiki interface mon pore naidi koyekta tamo onekta no filangjak je agi apply khaimani bagoi obon pore 6 number naidi ni year busongkha je notification ni date by ani 23 ni kitcha bisingkha 2 man bisingkha 2 man jodi si bisingkha tam khaina nangnai ang x relation rena nangmai oro ridi x relation no x serviceman no ridi no aboni pore ridi oro rina nangya ro kono fill khaina nangya ro nangya 15 number nangnai ani x relation jara 23 ni bising jagoro x relation no yes ridi aboni pore x relation tamoni babe st bokason nongrena st wa ridiro sc hin tong naidi number 1 01 hin ajaga click khaide debona obon pore naidi ncc certificate de tong songo hangke kuroyane no rikha jara tong na yes ride abon pore naidi 16 number nangya 17 number naidi 17 number ne center choose khaide तीनटा सेंटर चूज मा खाइनाय तीनटा नि बिसिंगो आं फर्स्ट सेंटर चूज खाइनाय आगरतला फर्स्ट सेंटर जतन आगरतला न रेदि आगरतला एग्जाम सेंटर रखले कित सुविधा आगरतला बियां थागा आगरतला सेंटर 2 तो बुक सेंटर 2 चूज खाइदे Center 2 onyekho pesa choose kena Center 2 Guwahati rikha Guwahati rinai Center 2 Center 3 rinai Silchar abon pore select khedi 18 number state select khedi ro Tripura obon pore tevisa 19 confirm ridi state tevisa confirm marne state no 19 number district ridi candidate ni district tong o district ridi ang dolai district tong amogen dolai rikha confirm ridi tevisa migrate aba nu ridi aborina nangya tolani rina nangya 20 rina nangnai 20.22 rina nangya aborina hiposi rimaya 20.3 bonagi abo nangya 20.4 bonangya 21 22 bonangya 23 naidi preference of post ro bujnan dorkar oro je post ni preference rijak abo naidi post details click khai naidi
oro naidi A B D E F H sin tong naidi A tongo BSF B tongo CISF mahai ke rijak tongo abono taboro close khai thanga aro select khai di rinai je post nung bisi hamjak bono first tonde ang rinai ani je hamjak mung mote redina robo ang serial ken ri thangnai abon pore naidi 24 number highest educational qualification oro highest qualification ori di jara je bosukti porjak borok di B.Ed rok paijak hingke di B.Ed BA rinai BA 2 ta tong naidi BA 5 ni tongo 6 tongo honors jara honors tongnai aro di 25 number naidi details of qualifying educational qualification oro notification hoite marnai 10th standard ridoro madhyamik pass nisi phayung gabon madhyamik pass ridoro status ride pass aboni pore ride percentage tai to already fill passing year bu fill board bu fill tabo ride percentage ride madhyamik ni percentage ride abone pore naidi 26 number tongo do you want to make your personal information ang no rikha no guess burimano rinai khai personal information or naidi photo ke 20 kb to 50 kb agin theke edit khai pro date choi edit khai di nongbo somoyo photo bujakha 3 mas ni bising ni edit khai di abon pore naidi signature banai di 20 kb under tongdi 10 to 20 kb under agini sini edit khai tonde nung je photo edit khai pro je date by edit khai ka date no mention khai di same to same khai di date rikha 10/6/2021 photo edit khai pro date kaham khai dia jate 3 month ne kasamung ejat khai di oro yes ridiro nung date mention khai kana yes ridiro abon pore ro captcha tongo captcha fill khai di abon pore saka tongo I agree ni abon pore preview ridi captcha fill khaimani pore I agree rimani pore nadi preview rimani pore mahaike interface songnai mahaike interface songman pore naine din je fill up khaibai mani abo correct dongkha correct dong ekhoro edit te modify no option bo tongo aro edit engekhe modify ni tongnai di aro click khaibo nongtesa thik khaine mano edit modify hini tongo jaga click khaine jodi se bul tong hangero edit ba modify click khai di thik ngai submit click khai di submit click khaimani pore nai di oro final submit khaine din suka pon pore okay ri ditabu okay rimani pore nai di duita option ongkhane di okay kaisa te print ni kaisa print no click khaine download khaine di pdf no download khaine di edum hake interface onai tagono download khaina de send bu khaimano print bu khaimano ang download khai tonai tabu apply khaina ni bagoi video ni description link thangai apply khai link rijak tongo registration tai password jodi se bogoi thanga ke forget password bahai ke nai abon bagoi video nangke comment khai di tai fresher candidate rong bagoi video nangke comment khai di ani o video na chajak khai ani o channel na subscribe khai di like khai di comment khai di support khai di Tiprasa A to Z YT channel na